Kani gade Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Uway na kirang ilakay kay boxing na kani karilom kasi jantia, uhame syaknya suyam. Mentau dang penkre banaj mikmat yakari India sa kalampung yalakay Wako World Senior Kickboxing Championship 2017. Kaban salong ha Budapest jongkari Hungary. Kaban long nado kalay hado ka khat artarik unai weng mentau snam arja khanyo. Habakran makinong patay kubor nin kasngi kasiphotrek Urisau. Ha Shillong Press Club uhame syaknya suyam mula penpau kejingkemen banyo alat banaj mikmat syakani kalampung bahe hakapatay hibarakwe. Nakalyang Working President ke Meghalaya State Kickboxing Association uba Lorenzo P. Wardri ulapan pau ya kejing sokmen halor kejing syakjen uhame syaknya suyam uba long ru tang marway nakani kejala bani simenta hakani kalampung ke bahe jong kepertai. Klip mula menjok session men lekai yang menjok represent yang dijungi di lekai kickboxing. Pak kejing lekai kickboxing po thai Asia jeng kam de dong than ke balong tidak kelong kompetitif dan di European countries that are very popular kelong ka clan ka European and North American in the Western countries katahi persangkat bala bani compete last time is the first time for me in the World Senior Kickboxing Championship of Dublin, Ireland, but kadai bestin mengkong nya ban jam senior category mengkong hingai kenduk no but World number 5 de World Champion and World European Champion no tengah pasang ikat banyak melek kai bahab dari ngam berem dengan jinjak burung dari rem burung dengan this time pasang ke baru ala lek kai tu po Italy dan po Ireland ala sibun experience ni anang tradisional manang kamu kita tu pernah experience kau ini kita ini so jangka tradisionalnya tu merak jinjak